وبركاته. أخي وحبيبي الشيخ Uci At-Tarsusi, saudaraku dan yang aku cintai, Abuya Al-Haj Uci Tarsusi, Syekh Al-Basmah Al-Muhammadiyah, Syekh Basmah Muhammadiyah yang memiliki senyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Syekh Al-Bahjah wal-Farah was-Surur, Syekh yang selalu berbahagia dan bergembira. Syahadati fihi majruha li'annani uhibbuhu. Kesaksian saya sampaikan karena saya mencintai beliau. Walakinnani bibasirati as-sufi aqulu lakum annahu shaykhun bi sanadin muttasil ila Sayyid Abdul Qadir Jilani. Dan saya bersaksi dengan mata hati saya bahwa silsilah dan sanad beliau sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ayuha as-sada al-hudhur, hadirin yang berbahagia, yusharrifuni an aqifa baina yadaykum. Saya sangat senang bisa berdiri di hadapan para jamaah sekalian. Wa aqulu lakum qawlan uhasabu alayhi amam Allah. Dan saya akan menyampaikan ucapan yang pasti nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi thumma billahi law kushifa ankum al-hijab la ra'aytum al-malaika يتزاحمون في هذا المكان أكثر من تزاحمكم أنتم البشر. Saya bersumpah, seandainya dibuka mata hati kalian dan basirah kalian, maka pasti kalian akan menyaksikan di sekitar kita banyak para malaikat berdesakan dengan kita, bahkan lebih dari kita semua. هذا المكان المبارك الذي تتجلى فيه بركات سيد عبد القادر الجيلاني. Tempat yang penuh berkah ini, di mana muncul keberkahan Abdul Qadir Al-Jailani. تواجدت في عدة أماكن في جميع قارات الأرض لأشهد احتفالات مثل هذه الاحتفالات، ولكنني أقول لكم لم أشهد مثل هذا الحضور للملائكة ولأولياء الله الصالحين الذين يحفون في هذه اللحظات بهذا المكان. Saya sudah menyaksikan kegiatan tasawuf di berbagai macam benua, tapi saya baru kali ini menyaksikan jamaah yang begitu banyak menghadiri kegiatan tasawuf, dan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat membanggakan saya. وأبشركم أنني على يقين وبرؤية صادقة، رؤية يقظة لا منام، أن منارة الإسلام ستشع من جاوى لتعم الكرة الأرضية برحمة الإسلام ومحبة الإسلام. Dan saya yakin dan bersaksi, dengan kegiatan semacam ini pastilah Islam akan bersinar dari Pulau Jawa ke seluruh antero dunia. قد يقول قائل أنت تتحدث في غيبيات وما هو دليلك. Mungkin ada orang yang berkata kepada saya, Anda bicara tentang hal-hal yang gaib, apa argumen dan alasan Anda? دليلي أنك لتفهم معنى التصوف عليك أن تبحث على هذا الدليل، وسأبين لكم مختصر لأن الزمان والمكان لا يسمح بالتوسع. Tentu saya akan menjawab kepada orang yang bertanya semacam itu, Anda belum paham, dan saya akan jelaskan apa sebenarnya konsep dari tasawuf itu, dan tentunya tidak banyak waktu untuk saya jelaskan secara rinci di sini. في عصر صدر الإسلام عندما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خاصة بعد الإسراء والمعراج، أصبح سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم روحا في جسده يتنقل على الكرة الأرضية، بل يتنقل من الأرض إلى السماء
وفقا لإرادته لا معنى للمسافة ولا معنى للزمن. Pada masa-masa awal Islam, terutama setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melintasi suatu tempat dari satu benua, dari suatu negara ke negara lain tanpa dihalangi dengan ruang dan waktu. Wa kana yukallifu man yakhtar min sahabatihi ومن آل بيته ببعض الأوراد. ثابت عندنا أنه كلف سيدنا علي بن أبي طالب بأن يلتزم ورد لا إله إلا الله، وكلف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أن يلتزم بورد اسم الله المفرد الله، فكان سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أبو بكر كثيرا ما يلتزمون هذه الأوراد. Salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat terdekatnya, yaitu Sayyidina Ali, beliau mengajarkan wirid membaca kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, dan kepada sahabat setianya Abu Bakar Siddiq mewarisi atau mengajarkan wirid tentang lafzul jalalah, yaitu Allah Allah Allah. وعندنا من الأدلة أن كان الصحابة مكشوف عنهم الحجاب، والدليل الأكبر سيدنا عمر بن الخطاب عندما كان يخطب على المنبر وكان هناك قتال بين المسلمين والكفار في منطقة بعيدة جدا، وحاول الكفار أن يلتفوا على الجيش الإسلام، فقال سيدنا أبو بكر يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فسمعه سيدنا سارية وانتبه لأن العدو يأتي من الجبل والمسافة بينهم آلاف الكيلومترات. Sebagai contoh bahwa para sahabat-sahabat Rasul terdekat, mereka dibukakan oleh Allah hijab, penghalang untuk bisa melihat sesuatu yang jauh dari mata kepala. Suatu saat pernah Sayyidina Abu Bakar wal Umar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menyampaikan khutbah di dalam mimbar, kemudian sampai informasi kepada beliau tentang peperangan yang terang terjadi dari tempat yang jauh. Tetapi dengan khusyuknya, dengan terbuka mata hati dan pandangan beliau melampaui batas tempat itu, beliau berkata kepada bala tentara yang sedang bertempur, ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal. Kemudian panglima yang ada di sana merespon apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk terus berperang, berjuang, berjihad di jalan Allah. في البداية بعد أن فتحت الدنيا للمسلمين وانشغلوا بها، خرج من المسلمين طائفة لم ينجروا وراء هذه الدنيا الفانية، فكان التصوف الفردي، كان مجموعة من الأفراد عرفوا بالزهد وعرفوا بأنهم يحاكون الحياة عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم ينجروا إلى بهارج الدنيا بعد أن فتحت للمسلمين أقطار الكون. Setelah Islam berkembang begitu pesat, keluar dari semenanjung Arab ke timur, ke barat, ke utara dan ke selatan, banyak di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, karena begitu luasnya kawasan negara Islam pada saat itu dan begitu banyaknya kekayaan, sehingga kemudian mulai banyak orang yang sibuk dengan kehidupan dunia. Tetapi dari sana masih ada tetap orang yang menjaga kezuhudannya, tetapi pada saat itu masih bersifat individual, bukan kelompok, fardi, laisa jamaiyah. فكان سيدي علي بن اليسار المعروف بأبا الحسن البصري، وكان سيدي مالك بن دينار، وكان سيدي حاتم الأصم، وكان سيدي معروف الكرخي، وكان سيدي السري السقطي، وكان سيدي الجنيد، وكان سيدي الحلاج، وكان سيدي أبو بكر الشبلي. وإذا أردنا أن نعد هؤلاء رجالا ونساء مثل سيدتي أم الخير رابعة العدوية لا يحتاجنا إلى كتب نبين فيه السادة من أهل التصوف الأوائل.
Kalau kita menyebut nama-nama para sufi atau sufiyun, begitu banyak tadi disebutkan oleh beliau dari kaum tokoh-tokoh pria dan juga dari tokoh wanita, misalnya Rabi'ah al-Adawiyah. Tentu tidak akan cukup kita menyebutkan nama-nama para sufiyun pada zaman sahabat dan pada zaman berikutnya. Ila an bazagha najmu sayyidi sultanul awliya Abdul Qadir al-Jailani liyughayyira mafhum at-tasawuf taghyiran syamilan kamilan. Sampai saatnya tiba as-sufi al-ma'ruf Abdul Qadir al-Jailani, beliaulah yang kemudian merumuskan metode dan thariqah ini dengan cara-cara yang sangat terkenal sampai saat ini. Fa huwa awwal man arada أن يعم هذا الخير على المسلمين فبدأ في تأسيس الطريقة الصوفية وهو أن ينقل معارفه الصوفية إلى مجموعة من المريدين يربيهم على التصوف. Beliaulah orang yang pertama yang menginginkan kebaikan ini tersebar luas kepada orang banyak. Maka sejak itulah kemudian mendirikan suatu thariqah untuk bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri beliau dan pada para sufiyun yang lain kepada masyarakat pada umumnya. والثابت أن سيدي عبد القادر كلف بذلك من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكليف يقظة. الذين كلف بهذا الأمر من سادتنا الأولياء سيدي عبد القادر الجيلاني وبعده سيدي أحمد الرفاعي، فكان التكليف مباشرة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. Dan beliau mendapatkan perintah langsung dari baginda Rasulullah dalam keadaan terjaga. Kemudian beliau lanjutkan dengan Sazali, Ismu Tsani Ahmad Rifai, dilanjutkan oleh Syekh Ahmad Rifai. فما الذي يريد أن يربيك عليه؟ Apa yang beliau ingin didik kepada kita semua? يجب أن تعلم أيها الإنسان أنك خلقت للجنة. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita diciptakan adalah untuk surga, untuk masuk surga. وأن الله أسكن آدم الذي نأتي نحن من ذريته الجنة هو وزوجه السيدتنا حواء. Dan nenek moyang kita Nabi Allah Adam alaihissalam pertama diciptakan, beliau ditempatkan di surga bersama istri beliau yaitu Siti Hawa. Wa amarahum Allah subhanahu wa ta'ala an yatamatta'a bi kulli shay'in fil jannah illa shajaratan wahida qala lahum la taqraba hadhihi ash-shajarah. Dan beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama istrinya Siti Hawa untuk melakukan apa saja yang ada di surga, menikmati apa yang ada di surga. Cuma satu larangan beliau, jangan engkau dekati pohon ini. Walakin gharrahuma iblisul la'in asy-syaitan adu bani Adam فأكلا من الشجرة فما الذي حدث؟ ظهرت لهما سوآتهما وتغيرت طبيعتهما بشكل أصبح إقامتهما في الجنة مستحيلا. Tetapi kemudian beliau tergoda oleh iblis sehingga kemudian memetik buah yang ada di surga yang dilarang tadi. Kemudian maka terjadilah apa yang terjadi, terbukalah aurat beliau karena melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Walakin sayyidina Adam wa ummuna Hawa taba wa arifa annahuma irtakaba khati'atan فغفر الله لهما وتاب عليهما وقال لهما الطريقة التي يمكن أن يعود بها إلى الجنة مرة أخرى. Nabi Allah Adam alaihissalam beserta istrinya Siti Hawa mengakui kesalahan dan pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala itu. Tetapi kemudian Allah menerima taubat beliau berdua dan mengatakan kepada keduanya bahwa kalian akan bisa kembali lagi ke surga ini. Fa anta fi dunya wujidt
لتحاول أن تخلص نفسك من سطوة الجسد ومن سطوة الشهوة. إذا تمكنت أن ترفع مستوى نفسك إلى مستوى الروح وتحررها من سطوة الجسد لا شك أنك ستكون من أهل الرؤيا وأهل المشاهدة. Tentu tugas kita di muka bumi ini setelah dikeluarkan Nabi Allah Adam ke muka bumi ini dan kita menjadi keturunannya sesuai dengan janji Allah bahwa kita akan bisa kembali ke surga. Yang penting bagaimana kita melakukan pembersihan diri kita dari hal-hal kotoran yang ada pada diri kita, dan sehingga dengan kita banyak melakukan ibadah-ibadah, doa-doa, wirid-wirid, maka kita akan mencapai suatu tingkat spiritual yang tinggi yang akan bisa mengantarkan kita kembali kepada surga pertama kali nenek moyang kita ditempatkan di sana. فالصوفية ليست دينا آخر وليست مذهبا آخر ولكنها شيء واحد، هي التطبيق الأمثل للكتاب والسنة على ما كان عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه. Tasawuf bukan agama baru, tasawuf bukan sekte atau aliran baru, tetapi tasawuf adalah suatu usaha untuk bisa menerapkan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah secara murni. Karena dengan cara itulah manusia bisa kembali kepada kefitrahannya ketika dia melakukan kesalahan dan kehilafan. التصوف يقول لك أنه لا عدو لك إلا نفسك والشيطان. Tasawuf mengatakan bahwa tidak ada musuh bagi kita kecuali diri kita sendiri dan setan. والشيطان لا يستطيع أن يتسلل لك إلا من خلال نفسك. Dan setan enggak mungkin bisa merasuk ke dalam diri manusia kecuali melalui diri atau spiritual manusia itu sendiri. فإذا استطعت أن تلزم نفسك بحدود الشرع حلاله وحرامه أنت في منجى من النفس والهوى والشيطان. Oleh karena itu, jika kita konsisten di dalam melaksanakan syariat Allah, mengerjakan yang boleh, yang halal, dan menjauhi yang haram, maka pasti kita akan selamat dari godaan dan bisikan syaitan itu. سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره بعد 40 عاما من التعبد كان يسير في الصحراء فجاءه هاتف قال له أبشر يا عبد القادر لقد أسقط الله عليك الصلاة فلا فرض على صلاة لك. قال له خسئت يا رجيم. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setelah beliau melakukan ibadah selama 40 tahun lamanya, kemudian beliau berjalan di padang pasir. Seraya pada saat beliau berjalan, ada seseorang atau suara yang mengatakan kepadanya, "Wahai Abdul Qadir, engkau sudah melakukan segalanya. Oleh karena itu maka engkau terbebas dari kewajiban salat." فسئل كيف عرفت أنه الشيطان؟ قال الله لا يأمر إلا بخير فكيف يحرمني من خير أمرني به وكيف يحرمني من أن ألقاه بالصلاة لأن الصلاة هي لقاء مع الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau merespon suara itu seraya mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa dilarang untuk bertemu dan berkomunikasi dengan yang aku cintai? Maka hal itu tidak mungkin. لذلك نقول أن التصوف هو منهج تربوي يربي الإنسان على ما عرف من الحق. لذلك نقول أن التصوف دون فقه ودون معرفة للأحكام لا يكون إلا زندقة. Oleh karena itu maka tasawuf itu adalah sebuah manhaj, sebuah metode, sebuah konsep yang lengkap. Oleh karena itu tidak mungkin orang bertasawuf kemudian tidak mengkaji, tidak mempelajari, tidak mengamalkan syariah. وكذلك الذي يتفقه في الدين ويعرف الأصول وهذا حلال وحرام ولا يلتزم به لا يكون إلا فاسقا. Demikian juga mereka yang paham tentang fikih, usul fikih, syariat, tetapi kemudian tidak konsisten, tidak melaksanakannya, maka orang tersebut masuk kategori orang yang fasik. التصوف هو أن تعرف الحلال والحرام
وأن تلزم نفسك بما عرفت من الحق لا شيء أكثر ولا شيء أقل. Oleh karena itu tasawuf adalah bagaimana kita memahami tentang fikih, tentang syariat dengan baik, kemudian kita istiqomah, konsisten dalam menjalankan apa yang kita pelajari dari syariat itu. والالتزام هو الذي نسميه التقوى. Komitmen kita terhadap syariat Islam itulah yang kita sebut dengan takwa. والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Sebagaimana firman Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari problem yang dihadapi, dan dia akan mendapatkan rizki dari yang tidak diperkirakan. والأهم والأعظم أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل واتقوا الله ويعلمكم الله. Lebih dari itu, Allah berfirman dalam Al-Quran, bertakwalah kalian kepada Allah, pasti Allah akan mengajarkan kepada kalian berbagai hal. وهذا الذي نسميه نحن العلم اللدني. Inilah yang kita sebut kemudian dengan ilmu ladunni. الذي قال في أحد رجاله الله سبحانه وتعالى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Sebagaimana firman Allah, kami ajarkan kepadamu hikmah, dan ilman, kemudian kami ajarkan kepada kamu ilmu ladun. نعم. وهذا في القرآن البعض يعتقد أنها خاصية فقط لسيد الخضر عليه السلام. Ada orang yang mengira itu hanya kisah Nabi Allah Khidir alaihissalam, tetapi itu termaktub di dalam Al-Quran. ولكن صريح القرآن يقول عبد من عبادنا. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan salah satu dari hamba kami. فهو عبد ولكن هناك مثله الكثير. Dia adalah hanya salah satu dari hamba Allah, tapi masih banyak lagi seperti beliau. ونحن نقول أن سيدنا محمد هو سيد العباد لأن الله هو الذي قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tuan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, seperti disebutkan dalam surat Al-Isra, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwa Allah berfirman, Maha Suci yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nubashshirukum ya ahla hadhihi ar-rubu' at-tayyibah. Saya berikan berita gembira kepada hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Wa ya ashab al-qulub al-bayda' al-muhibbah. Wahai para pemilik hati yang bersih suci, أننا بعد مسيرة أكثر من ربع قرن. Setelah kita melalui waktu lebih dari seperempat abad, وفقنا الله لتأسيس الاتحاد الصوفي العالمي. Kita direstui oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan suatu organisasi tasawuf internasional. واتفقنا على أن يكون مقره إندونيسيا. Dan kami sepakat semua dari seluruh ulama tasawuf di seluruh dunia untuk menjadikan pusat organisasi tasawuf ini di Indonesia. وستكون لنا الجامعات ووسائل الإعلام التي تنقل علوم التصوف. Dan kami berencana dalam program jangka panjang kami untuk mendirikan universitas dan juga media massa untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran tasawuf ke seluruh dunia. وتتصدى بالعلم والمعرفة لهذا التيار الجاهلي الخارجي الذي شوه الإسلام وحوله من دين حب وسلام ورحمة إلى شكل همجي لا يليق بالإسلام ولا يليق بأهله. Tentu tujuan kita mendirikan proyek-proyek besar itu untuk menangkal aliran-aliran radikalisme, aliran ekstremis, aliran teroris yang mencoreng nama baik Islam, sehingga kemudian dengan perbuatan bodoh mereka Islam tercoreng dengan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, semua itu kita akan counter, kita akan lawan melalui ilmu dan ma'rifat. Wa as'alu akhi al-mutarjim an yastabdil al-kalima hum khawarij ليسوا terrorist هذا شيء آخر. الترورست من الممكن هم خوارج خرجوا عن صحيح الدين. وعندنا في تراثنا الإسلامي نبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم
هم يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز تراقيهم، هم يصومون ويصلون ويتظاهرون بأنهم من أهل الإسلام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بالخوارج وقال لو شاهدتهم لأقتلنهم قتل عاد، طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. Yang saya maksud mereka yang mencemarkan nama baik Islam itu adalah kaum Khawarij. Mereka membaca Al-Quran hanya sampai di tenggorokan, mereka puasa, mereka ibadah cuman gerakan-gerakan, tapi tidak berdampak dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika Rasulullah SAW ditanya apa yang kita harus lakukan terhadap mereka, maka lakukanlah orang yang seperti itu dengan cara mengusirnya, mencegahnya, melarangnya, bahkan kalau perlu membunuhnya. فكيف يستقيم الأمر والله سبحانه وتعالى يقول في صفة سيدنا محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين، لم يقل للمسلمين ولم يقل لبني آدم، للعالمين، للحيوان وللإنسان وللشجر. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة لهذا. كيف تكون الرحمة بالقتل والتنكيل والتشريد وهذا الذي نراه بهذه الوجوه البائسة؟ Kita semua tahu bahwa misi utama Rasulullah SAW diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin, menuaikan, menebarkan kasih sayang kepada alam semesta. Allah tidak mengatakan hanya kepada umat Islam, Allah tidak menyatakan kepada etnis tertentu, bukan makhluk tertentu, manusia, demikian juga hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, semua dengan kehadiran baginda Rasulullah mereka semua mendapatkan rahmat oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu alangkah buruknya mereka yang kemudian menjadikan Islam sebagai alat untuk melakukan kekerasan, tindakan brutal dan lain sebagainya. Tentu tidak mungkin Islam membawa misi semacam itu. Wa ana ubashshirukum anna fil 'am al-qadim wa fil 'asimah al-Indonesia Jakarta satashhad القمة الصوفية العالمية الأولى في التاريخ، وسيشهدها جميع كبار مشايخ التصوف في العالم وكبار علماء التصوف ليبدأوا مسيرة الانطلاق نحو تصحيح التشوه الذي طال الإسلام. Insyaallah saya berikan berita gembira, informasi yang menggembirakan bahwa pada tahun yang akan datang kita dari Persatuan atau Rabitah Tasawuf Internasional akan menyelenggarakan kongres internasional dan kita lakukan di Jakarta, dan akan datang semua tokoh-tokoh tasawuf dari seluruh dunia untuk dideklarasikan tentang ikatan tasawuf yang berangkat dari Indonesia, khususnya dari Pulau Jawa dan Jakarta. وليتم التواصل الروحي بيننا ولننتهز فرصة هذا المكان المبارك اسمحوا لي أن ألقنكم وأجيزكم في هذه الصيغة من صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Agar komunikasi spiritual kita tetap nyambung antara saya dan para hadirin yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, maka saya akan memberikan ijazah kepada hadirin semua salah satu dari salawat baginda kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha'ir rahmah. Ha'ir rahmah. Wa mimil mulk. Wa mumainil mulk. Ad-da' wa dalul dawam. Wa da'ud dawam. As-sayyidul kamil. السيد الكامل الفاتح الخاتم الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان عدد في علمك كائن ما كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون صلاة دائمة بدوامك صلاة وسلاما بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نوينا بهذه الصلاة آمين امتثالا لأمرك
آمين. وتصديقا لنبيك سيدنا محمد آمين. صلى الله عليه وآله وسلم آمين. ومحبة فيه آمين. وشوقا إليه آمين. وتعظيما لقدره آمين. ولكونه أهلا لذلك آمين. فتقبلها منا بفضلك وإحسانك آمين. وأزل حجاب الغفلة عن قلوبنا آمين. اللهم أزل حجاب الغفلة عن قلوبنا آمين. اللهم أزل حجاب الغفلة عن قلوبنا آمين. اللهم يا أرحم الراحمين زده آمين. شرفا على شرفه الذي أوليته آمين. وعزا على عزه الذي أعطيته آمين. ونورا على نوره الذي منه خلقته آمين. وأعلي مقامه في مقامات المرسلين آمين. ودرجته في درجات النبيين آمين. يا أرحم الراحمين يا الله اللهم أمتنا على الشهادة آمين. والصدق مع الجماعة آمين. يا أرحم الراحمين أمتنا على الشهادة على تحقيقها آمين. من غير تبدين ولا تغيير آمين. واختم لنا بالإسلام آمين. بحرمة خير الأنام آمين. سيدنا محمد آمين. عليه أفضل الصلاة والسلام اشهدوا علي أنني أحبكم في الله أعلنت عليكم الحب أعلنت عليكم الحب أعلنت عليكم الحب. Saya bersaksi bahwa saya cinta kepada kalian. Saya bersaksi bahwa saya cinta kepada kalian. Saya bersaksi bahwa saya cinta kepada kalian.